ububirigi nibwo bufite amateka muri aka karere kandi amateka atari meza. Ububirigi rero bwazengurutse isi yose mu muryango w'Uburayi bwunze ubumwe, bujya muri banki y'isi, bujya mu muryango w'abibumbye busabira u Rwanda ibihano. Hageze no muri za banki y'isi hose ahantu bari basabiraga u Rwanda ibihano, bashaka ko ibindi bihugu byose bifatanya mu gufatira ibihano. Nibyo nyakubahwa perezida wa repubulika yavugaga, yashakaga ko isi yose iteranira ku Rwanda kugira ngo barufatire ibihano. Kandi ububirigi nibwo nkuko twabivugaga kare, ububirigi nibwo kubera amateka bufite muri aka karere, usanga nko muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga yabo bafite departement nini ishinzwe aka karere, bafite n'abakozi benshi. Ibyo bihugu bindi byo mu Burayi ugasanga badakurikira cyane, ababirigi nibo bayobora, batanga amakuru ku byerekeye aka karere. Bakaba rero barasabiye ibihano u Rwanda, kandi bakoresha iki kibazo cyo muri Ukraine intambara muri Ukraine, hagati ya Ukraine na Burusiya. Ariko se nawe birebye u Rwanda ku ikarita y'isi ubona isa nk'Uburusiya, ariko bo nibyo bakoresheje kugira ngo bumvishe ibindi bihugu by'Uburayi ko niba Uburayi bwaragize ibihano bufatira Uburusiya kubera gutera Ukraine, ko rero bagomba no gukora kimwe ku byerekeye u Rwanda ngo rwateye Kongo. Nibyo ngibyo bakora, kandi ububirigi bwarabikoze, niyo mpamvu twafashe ibihano. Kandi mu bihugu byose byo ku isi ububirigi nibwo butagombye kugira n'icyo buvuga kuri iki kibazo cyo muri aka karere. Kubera iki? Nyakubahwa perezida wa repubulika yabivuze, nibo bagize uruhare mu mateka y'aka karere, nibo bari mu bakase imipaka. Murabyibuka habaye inama yabereye i Brussels mu kwezi kwa gatanu 1910, aho abakoloni icyo gihe bari ububirigi, Ubudage n'Ubwongereza bicaye bakata imipaka y'u Rwanda. Ubwami bw'u Rwanda bwari bwagutse kurushaho, barabugabanya. Niyo mpamvu dufite abanyekongo bavuga ikinyarwanda, kubera ko kera bari mu bwami bw'u Rwanda hariya muri za Kivu y'amajyaruguru na Kivu y'amajyepfo. Hanyuma na nyuma yaho bakajya banimura n'abanyarwanda bamwe ngo bajye gukora ahari amabuye y'agaciro no mu mirima mu bukoloni bwabo bwa Kongo. Muribuka ibyo bakoze mu 59 muri za 60, aho abakoloni b'ababirigi bashyigikiye ihohoterwa ry'abatutsi muri 59 za 60. Abo bari abakoloni, muribuka wari resident Colonel Guy Logiste rwose yarabishyigikiye ku mugaragaro. Na nyuma yaho bashyigikira leta zaranzwe n'ivangura, leta ya Kayibanda na leta ya Habyarimana. Ababirigi barazishyigikiye byimazeyo. Hanyuma rero muri jenoside yakorewe abatutsi, muribuka uruhare bagize no mu gutererana abatutsi bari muri Eto Kicukiro ku itariki ya 11 z'ukwa kane, kandi babona interahamwe zagose ririya shuri zifite n'imihoro zirimo ziyerekana, ariko baranga baragenda. Byagombaga kuba biraba, abatutsi bajyanwa hari i Nyanza baricwa. Iyo urebye rero ayo mateka yose y'ababirigi maze kuvuga, ukabona ko ububirigi ari bwo bugaruka mu gushaka kugira ngo u Rwanda barufatire ibihano. Ahubwo sinzi umuntu nabonye ku mbuga nkoranyambaga yavuze ati iyaba ahubwo n'umwuka duhumeka bashobora kuwuhagarika, bari gusaba ko bawuduhagarikira, kubera ko birababaje kubona ababirigi bakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Kandi byanatangiye na mbere y'iyi ntambara ya Goma, kubera ko buribuka ko dufite n'ingabo muri Mozambique, Cabo Delgado, aho turwanya iterabwoba hariya amajyaruguru ya Mozambique. Hari amafaranga rero Uburayi bwunze ubumwe bwaduhaye bwo kudufasha, ariko ababirigi barabitindije. Bari baranze ko ayo mafaranga atangwa, bimara igihe kirekire, nyuma amafaranga aza kwemezwa, ariko ababirigi bari babyitambitse imbere. Na mbere yaho muribuka yuko na ambasaderi wacu twohereje Vincent Karega nawe bamwanze, kandi bamwanze babihaweho amabwiriza na guverinoma ya Kongo ko yaravuye muri Kongo. Ibi byose ubiteranyije bikagaragaza ikintu cy'urwango ububirigi bufitiye u Rwanda, kandi ububirigi
aribwo bufite uruhare rukomeye mu bibazo aka karere gafite, Ububiligi bukaba bwaragize n'uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Rero birumvikana ko igihe cyagombaga kugera cy'uko ducana umubano, kuko ntabwo twakomeza kubana neza n'igihugu bigaragara ko kidufitiye umugambi mubi wo kugira ngo badufatire ibihano ku isi yose. Ariko iki cyemezo Minisitiri Nduhungirehe, guverinoma y'u Rwanda yagifashe hashize hafi ukwezi n'ubundi ifashe ikindi cyemezo cyo guhagarika umubano mu by'ubutwererane mu iterambere n'iki gihugu cy'Ububiligi, kubera icyo ariho mwahereye. Ubundi mu rwego rw'ibyemezo bifatwa n'ubundi biba bifite ibyiciro. Hari igihe nyine uhera wenda mu guhagarika cyangwa mu guhagarika by'agateganyo ibyo tuba twakoze byerekeye ubutwererane, wenda twizera ko Ababiligi bazumva ko ibyo barimo atari ngombwa, wenda bakagaruka mu nzira nziza, ariko siko byagenze, barakomeje. Ndetse hari n'umwanzuro bafashe mu nteko yabo ishinga amategeko wo gusaba ko Ububiligi busaba amahanga yose gufatira ibihano byose bishoboka u Rwanda, byose harimo ubutwererane, harimo amasezerano twagiranye n'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe ku byerekeye amabuye y'agaciro n'ibindi byinshi. Rero ibyo ngibyo byatumye noneho tujya ku ntera yisumbuye yo guhagarika umubano n'Ububiligi. Hari nabango ni igihe gitoya, ariko hari iminsi ishize iki cyemezo gifashwe, Ububiligi niyo myitwarire bukomeje kugaragaza. Iyo myitwarire bukomeje kugaragaza, kuko na nyuma y'icyo cyemezo mwumvise Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga aho yavuze anibasira nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Deja hari ikibazo cy'uko mu Minisitiri ajya kwibasira umukuru w'igihugu cy'amahanga, ariko yarabivuze avuga ko ngo biriya tuvuga by'amateka by'ubukoloni ngo ari urwitwazo, bavuga ko Ububiligi bwamobilije amahanga kubera ko mu Rwanda rutubahiriza amategeko mpuzamahanga, cyane cyane ajyanye no kubahiriza ubusugire bw'ibindi bihugu. Ariko se iyo urebye n'ayo mategeko mpuzamahanga, ubusugire bw'ibihugu ni kangahe ubusugire bw'u Rwanda bwagiye buhungabanywa na FDLR n'ingabo za Kongo ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro iri iburasirazuba bwa Kongo. Ububiligi bwari he kugira ngo bubyamagane? Muribuka ndetse na FRN ya Paul Rusesabagina yateye u Rwanda muri 2018 2019, hari abantu barenga 10, ngira ngo niba nibuka neza ni 13 bapfuye, harimo abana, umwana witwa Ornella y'imyaka 13 n'undi muhungu w'imyaka 17 witwa Isaac, barapfuye bishwe na FRN ya Paul Rusesabagina. Paul Rusesabagina rero Ababiligi bakoze iki? Bigeze bashyigikira abo ba victime ngo basaba ubutabera? Oya, bagiye gushyigikira uwo Paul Rusesabagina kubera ko ngo ari Umubiligi nkabo. Hanyuma rero n'ibindi bitero bya FDLR byagiye biba, twavuga ibitero byo muri 2022, barashe inshuro nyinshi kuva mu kwa gatatu, mu kwa gatanu no mu kwa gatandatu, bashaka ko inama ya Cogoma itaba. Hanyuma hari igitero cyabaye cya Rudu Runana, nayo ni umutwe ushamikiye kuri FDLR muri 2019, hari muri za Kinigi hafa abantu 15. Icyo gihe cyose kwari uguhungabanya ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda, kandi ntabwo Ububiligi bwigeze bubyamagana. Ku gufata amategeko mpuzamahanga bakayakora uko bishakiye ni ibintu bitumvikana. Kandi reba nka FDLR tuvuga, ejo bundi hari uyu mu General de Brigade witwa Ezekiel Gakwerere, AFC M23 yashyikirije u Rwanda. Yari amaze imyaka 30 muri Kongo. Yaje yambaye impuzankano za M23 za FRDC, kuko yakoranaga na FRDC, ari no mu ngabo za FRDC, kandi yagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi, cyane cyane muri prefecture ya Butare. Imanza zose z'uru rukiko mpuzamahanga rwakiriwe u Rwanda, mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriwe u Rwanda ICTR, umusangamo kenshi yuko yagize uruhare mu kutoza interahamwe no kwica umwami kazi Gicanda Rosalia. Uwo mwami kazi Gicanda Rosalia muribuka ko no mu Bubiligi
ababirigi bakamwirukana mu kwezi kwa kabiri kandi bazi neza yuko jenoside yari imitegurwa mu Rwanda kuko raporo zatangwaga na ambasaderi wabo hano icyo gihe yitwaga Johann Swinen zagaragazaga yuko jenoside irimo itegurwa muri iki gihugu ariko nk'uko ministre Jean Damascene Bizimana yabigaragaje ababirigi mu kwezi kwa kabiri 94 baramwirukanye. Urumva rero ibyo byose biragenda bikazenguruka bikagaruka ku Bubirigi kandi Ububirigi akaba aribwo noneho ubu ngubu noneho bafashe iyo gahunda yo gushaka gukomanyiriza u Rwanda ahantu hose ku isi akaba ariyo mpamvu rero byumvikana ko twahagaritse umubano kubera ko Ababirigi batatubaniye neza. Ajabu TV show Rwanda.